bukan hanya sekadar sosok yang memimpin, tetapi juga seseorang yang mampu mendengar, peduli dan bertindak untuk kebaikan bersama. Pemimpin yang disiplin dalam menjalankan amanah, menginspirasi dengan visi, berpola pikir maju, berambisi membangkitkan prestasi, memberi teladan yang baik, menjadi cermin kebaikan bagi semua. Bersama kita wujudkan Al-Manar yang semakin maju, dengan pemimpin yang mampu berkolaborasi, menegakkan disiplin, dan menginspirasi seluruh generasi santri. A leader is not merely someone who leads, but someone who listens, cares, and acts for the greater good. A leader who is disciplined in fulfilling responsibilities, inspiring with a clear vision, forward-thinking, aligned with progress, ambitious in driving achievements, a role model reflecting goodness for all. Together, let us create a more progressive Al-Manar with leaders who can collaborate effectively, uphold discipline, and inspire every generation of Santri.